Hay hả live update thế Tamenglong to Imphal Road Khongsang chang tat megan khao longchum khian pakhat tu megan khata landslide ai mina he kumtina passengers kari ni the local khao auto ta na ba mai ram ge loaded truck hai zu me goina hai landslide ta tai kasiem ba me ta tai khon na bam tong hai sipai pangroi initiative lana taw hai chang kasiem me ta komma zawlo na ba mi ani utung public welfare khangroi gari hai landslide bam khaina distance to see me khaw thak law nak me goi nak ma khon bam ton the taw haw na ba mi hai landslide bam rai me the komma hai khawrina to public ta hoti gut ma khek me tiki komma gure tu tha landslide he komma nai na ma bam the komtim zar na mai koi na hai khon na taw hai komma bam ton the nap ni tu ma kheng nap ni dap mani bam gai the chum tai life update tilan to the